Fighters know the rules. Listen my command all the time. When I said stop, you stop. Touch gloves, go to your corners. Da, sportski pozdrav, rekao je Niđelski. Ja sam uvijek korektan, ali ako me se isprovocira, onda mogu biti opak. Ali na kraju, evo ga, sportski pozdrav, sve je spremno. Prva runda. Marko Bojković traži svoju 9. pobjedu u profesionalnoj karijeri. A naravno imao je i amaterskih mečeva, osvajač prvog Armagedona. I evo da vidimo, odmah pogađa Niđelski. Prvoj izmeni, još jedan dobar njegov low kick. Da, distancer iz lijevog garda, odličan taj lijevi direkt i lijeve kikove. Dobro ga sada presjekao Marko, korak unazad i onda 1-2. Ovo je distanca koja bi trebala više odgovarati Niđelskome. Marko će morati konstantno pritiskati na polu distancu, zatvarati kuteve, miksati ofenzivno hrvanje. Da, Marko je tražio ovako teškog protivnika. U startu mu je ponuđen jedan lakši, ali on je rekao ne, dajte mi maksimalno iskusnog. Na kraju je dobio trostruko iskusnijeg od sebe. Odličan sada desni kroše iz kontre Bojkovića. Sada poljevica Niđelskog. Fino je pogodio ovaj overhand lijevi. Jedan od njegovih najjačih udaraca. Sjevaju udarci s jedne i druge strane. Glave su na panjevima. Da, to definitivno. Evo sada je probao sa svojim overhandom i Bojković. Nije to prošlo. Drži ovu lijevu ruku dosta visoko. Niđela. Jedan drugome su otvoreni na tu jaču stranu. Pošto su suprotni gardevi. Bojkoviću, naravno, ta desnica mu je ponajbolji udarac. Upravo nju je Niđelski. Evo rušenje prvo za Marka. Da. Odlično iz klinča. To je ono što smo tražili. To je ono što smo najavljivali da bi Marko mogao raditi. Miksati. I ovo, tu je on čvrst, tvrd. Može bacati laktove tu iz polugarda. Pesticajda. Niđelski za sada dobar dosta aktivan. Dobar spremno Niđelskog, ali ostaje gornji Marko. Zatvoriti će sada Niđelski gard. Dobar sada lakat. Kako radi iz gornje pozicije Bojković. Sada je bio ova desna ruka je bila dosta nezgodna. Čuli smo kroz slušalice kako to udara u platno. Moguran je promašio. Ovdje već se vidi od onog jednog leg kika. Ovaj podljev na lijevom butini Bojkovića. Dobar sada lakat. Da, ono što isto kurizitet je da je i jedan i drugi su pobjedili Vulčina. Tako je, da. I to prekidima. Marko u svom posljednom meču. A 2016. je Luka Jelčić, glavni trener American Top tima Zagreb, završio Niđelskog s tražnim gušenjem. Tako da, dovoljno je bilo, iako to ima 10 godina, od tada je Niđelski totalno drugačiji borac, ali sigurno da je Luka nešto savjetovao Marku. Dobra kontrola Bojkovića, nije blizu niti jednom bio Niđelski da se podigne na noge. Evo sada dobar skrenuo Niđelskog tavan, kako sam rekao. No, Bojković je dobro iskoristio gornju poziciju, pogodio je dobri značajnih udaraca. Da. Minuta i 10 do kraja. Sada stvari stoje, Bojković u prednosti. Jedan tip je pogodio Niđelski kroz sredinu nogom, a onda uzvratio Marko desnim overhandom. Još jedna dobra desnica Bojkovića. Još jedno iz otklona. Da, Fino pokušava front kickom. Niđelski bio je prekratak. Sada i Bojković sa svojim zadnjim direktom.
promašuje. Pola minute do kraja prve runde, nekako mi je brzo prošla prva runda, još jednom. Pogađa Bojković. Još jednom fino. Napravi otklon i odmah uzvraća Bojković. Ušulja jedan dobar lijevi direkt i Niželski. Dobro sada desnica pogađa. Desnica, da vidimo, nasrnuo je sada Bojković, ali je kraj runde. Dobar laka desni Bojkovića. Kraj runde, prva runda otišla. No, ne mijenja puno situaciju. 10-9 Bojković, prva runda. Tako je, da. Vrlo čisto. Morati će Niželski ubaciti u višu brzinu i da vidimo da li to uopće može. Otvara odmah desnim krošeom Bojković. Sada i pogađa prednji direkt Bojković. Niželski uzvrća unutarnjim low kickom. Ne smije ipak ovdje zaspati defenzivno Bojković. Da, mora držati visoko ruke. Dobar lijevi direkt, Niželski odmah vraća 2-3 Marko. Kratak sada malo desnom rukom. Niželski je stao sa lijevim kikom. Pokušava sa 1-2, malo kratak. Bojković po bloku sa desnicom. Da vidimo hoće li Niželski možda ući u koji puta u rušenje. A to bi mu definitivno dobro došlo. Jer ovako Marko dobiva ove razmjene, sada dobro pogađa desnom u tijelo, još jednom puta u prsa. Nema Niželski nekog rješenja, čvrst je Marko. Možda ga nikad ni čvršćeg nismo ni vidjeli. Opet dobra desnica. Fino. Snajperski radi sa desnim direktom i desnim overhandom. Bojković pogađa konstantno. Još jednom je pogodio, a Niželski ne radi dovoljno taj prednji direkt. Tu bi trebao razbijati ritam Bojkovića. Ali jednostavno, sada je jednom duboko udahnuo. Sada Niželski. Bojković ide samouvjereno prema njemu. Onako terminatorski. Dobra jedna ljevica Niželskog koji gleda na sat, a tek je polovica runde. Da, ima još puno do kraja. Pokušaj rušenja, Marko to lagano brani, pogađa desni kroše kod odvajanja. Još jedna dobra desnica, opet Niželski osjeća taj udarac. Da, malo po malo kopni. Sada dobar front kick. Osjetio to Niželski, zdrman je. Da, i evo ga u mountu sada. Evo Bojkovića u mountu. Ne ima hoće lići na Katagatame, ne, nije, pustio je ovaj arm triangle. Znači još jednom, ne, neće, čak je ušao u polugard. 2 minute, nešto manje, do kraja ove druge runde. Uspio se Niželski spasiti sada u polugardu. Ne je bilo ugodno imati Bojkovića u mountu ovdje sa još 2 minute do kraja runde. Da, nikako to nije dobra pozicija za Niželskog. Nije ni ova dobra pozicija. Definitivno, samo sada Bojković ne radi onako kako je radio u prvoj rundi ground and pound, ali mu niti ne treba sada. Ovo je upravo kontrola koju treba Bojković i ne treba sada izletavati, ništa previše, trošiti snagu. S druge strane, Niželski minutu prije kraja druge runde mora nešto napraviti, probati se iščupati iz ove pozicije. Prošao je sada gard Bojković, da vidimo hoće li potražiti sada mount.
ili će napasti nešto iz bočne kontrole. Sada dobro koljenima u tijelo radi Bojković. Još pola minute je ostalo do kraja druge runde. Još jednom polugard. Đelski ovo preživljava nekako, teško diše. To iskustvo ga drži. To ćemo vidjeti i u našem sljedećem meču. Da će biti Teror Trušček, puno iskusniji od Kamila Kraske. Mladost protiv iskustva. A to gledamo i u ovom meču. I evo ga, Bojković uzima i drugu rundu. Forsirati finiš, ali strpljivo, lijepo, metodično radi. Ne forsira finiš. Da, nema niti zašto, nema potrebe, obzirom da ima 2 runde u svojoj kesi. Čemu sada srljati? Gledajte razliku u udarcima. Koliko je više pogađao Bojković. Dobro, sada korak u stranu Paljevica Bojkovića. Niđelski je malo propao svojim napadom. Opet dobro front kickom kroz sredinu radi Bojković i onda 1-2 iz lijevog garda. Vidite razliku 4:28. Sve zajedno ovih 10 minuta. Gotovo jednu rundu imao kontrolu na parteru Bojković. Sada odlično u bradu pogađaj, da vidimo može li ovo biti početak kraja. Hoće li ići Bojković sada na prekid? Odlična reakcija na kick. Fino ga je presjekao. Vodio sa zadnjim direktom. The Skull Crusher. Sada je odmah Niđelski zatvorio gard koji sada otvara, da vidimo može li eksplodirati, mora se maknuti odavde Poljak. Ovako gubi meč sada, dobar lakat još jedan Bojkovića. To smo rekli nekoliko puta u našim analizama, da upravo ako dođe do ove pozicije da tu Bojković ima prednost. To se i ostvaruje. Sjajan radi iz gornje pozicije, no Niđelski taman ima to veteransko iskustvo i znanje da se koliko toliko sačuva, da ne bude ovdje finiširan. No gubi meč, potrebno mu je nešto, mora probati reagirati, probati se podići. Mora, ostalo mu još pola posljednje runde. I sada bi trebao tu nešto napraviti, probati ugroziti Bojkovića na nogama. Mora ići na finiš. Niđelski. A Bojković može ovako odraditi do kraja. Sigurno. Sistematično. I to je upravo što mu treba protiv ovako iskusnog protivnika. 2 minute su upravo iscurile. Niđelski se zadovoljava se sa ovom pozicijom na leđima u zatvorenom gardu. Da, ako je tako, a je, kako kažeš, Druli, onda se može zadovoljiti i s porazom. Tako je, da. I to uvjerljivim. Da, izgleda kao da se pomirio sa porazom ovdje Niđelski. Da, osjetio je tu snagu Bojkovića, tvrdoću i vjerojatno je prestao vjerovati sam u sebe da može pobijediti ovog mladog srpskog lava. Fino sada radi tijelo glava Bojković.
Ušli smo u posljednu minutu ovog dvoboja u catch weightu, 73 kg. Sad treba vidjeti što će dalje Marko. Ali dobro, nećemo još otpisati, nećemo pričati o budućnosti. Evo, ispala mu je guma niđelskom. Dok ovo ne završi, dok ne iscuri kompletno vrijeme, jer vidjeli smo već puno puta truli da se sve može promijeniti u zadnjih 15 sekundi. Tako Ne bi da. bilo prvi put. Smanjio je sada catch weight od kada se borio posljednji puta. Znači da polako spušta prema lakoj kategoriji. Pretpostavljam da će se vratiti u laku, možda već iduću borbu. Da. Mora početi raditi kategorije. Da li je to 7-7 ili 7-0. Naravno, lakše bi mu bilo 77, ali Da. tu ima momaka koji ulaze u meč s 85-90. Pobjeda Marka Bojkovića, dominantna